Hallelujah. Sasithuba acknowledge kukhona abamalo engcwele phakathi kwethu. Siyadivela ukuthi imalo engcwele phakathi kwethu. Lokho ukuthi asihlangana ngeliphutha. Hallelujah. Praise the Lord. Ngoba uthi yena Jesu manje babili bathathu nihlangene lami igama nami ngibakhona. So njengoba sihlangene lakhe igama uthi akashiya sodwa wayela sithembiso ukuthi ushiya namoya lengcwele. So ukhona phakathi kwethu moya lengcwele siyam-acknowledge. Hallelujah. Ngidlule ngibingelele mfundisi ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele make mfundisi ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bagcotshwa bale ekhaya ubhutwami naseswami ngiyababingelela ekseni. Hallelujah. Ngibingelele bobabe bomake bantu labasha i-children ministry lapha emva namakesho ngiyayibingelela nayo. Hallelujah. Ngibingelele bomnakethu la labasendela kahle. Hallelujah. Praise hallelujah. Praise team yethu asivaleli ngaphandle negcotshiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Ngabe silinda lo ngephambi kwenu namhla solomsasho ukuthi Jesu inkosi. Hallelujah. Angithi inkosi ngoba bonke abantu bathi inkosi but isinkosi empilweni yami. Hallelujah. Praise the Lord. Ngoba umuntu akaba inkosi inkosi yase South Arabia inkosi manje South Africa ayinawo amandla. Hallelujah. Praise the Lord. So bonke abantu bayasho ukuthi Jesu inkosi. Praise the Lord. But laba ibathali inkosi mara mina hani visisi kahle lezaba ya Jesu. So mina ngithi kimi inkosi nemsinziso empilo yami ngaphandle kwakhe angisimlutho. Since ngaphendukela kuye indlela yami ngingayinikela kuye nguyele ngangibusako. Hallelujah. Praise the Lord. So uvamile uNkulunkulu sahlanganise abantu angabahlanganisi nje wena ngeyakhe indlela. So nanamuhla uNkulunkulu utokhulumisana kanye nathi ekusihlanganiseni kwakhe. Hallelujah. Sawugijima semabhayibhelini ethu uyasibambela phuthisabelo u2 Samuel chapter 12 uzoqala kufunza lapha ku verse number 15 uyogcina ku verse number 17. Se Lobiyeka sivulela incwadi ya Genesis chapter 17 verse 18 to 20. Selomiyeka sivulela ku 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to verse number 9. Second Samuel wesibili chapter 12 verse 14 to 18. Whatever 2 Samuel 12 verse 14 to 18. Kodwa njengoba sewenze lokhu wente kuthi titha tasimakadze tingamhloniphi ledvodzana yakho letawutalwa itakufa. Nathani wahamba waya ekhaya kakhe simakadze washaya lo mfana wa Davide labemtele kumka Uriya ngesifo wagula. Davide wancengela lo mfana wakhe kuNkulunkulu wazila wangena endlini yakhe walala phansi emhlabathini busuku ngebusuku. Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bentela kumvusa kodwa wala akazange adle kanye nabo. Kwathi ngelilanga lesikhombisa lo mfana wafa. Dinceku Davide tesaba kumtshela ukuthi umfana sowufile ngoba taticabanga tithi ngesikhathi lo mfana asaphila sakhuluma kuDavide akazange asilalele. Pho singamtshela kanjani ukuthi lo mfana sewufile angehle ente info lebuhlungu. Genesis chapter 17 verse 18 to 20. Genesis 17 verse 18 to 20. Abrahama waphumisela wathi kuNkulunkulu kube mane Ishmayeli abenge mukeleka kuwe. Kepha uNkulunkulu wathi cha Sara umkakho utakudalela indvodzana uyethe libito uthi ingo Isaka.
ngitawumisa sivumelane sami naye nentalo yakhe kube sivumelane saphakathi. Okay. Sisa phambi ukuthi sothandaza utawugcina nganani 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Lo uphiwa lokubonakala First Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Second Corinthians chapter 12, 7 to 9. Bengingahle ngikukhunyedwe kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti. Ngakho ke kwabekwa lingeva enyameni yami. Ingelosi yaSathane yangihlaba khona ngingetiti khukhumeta kakhulu. 8. Kwathi mate kwaba ngemahlandla amathathu nginxusa inkosi ukuthi ilisuse kimi. 9. Kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena, ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ngakho ke ngitawutikabatisa kakhulu ngebuthakathaka bami kuze phela emandla aKristu ade uhlala kimi. Sithandazele. Live lakho babe sisho njalo ekseni sisaliphile alithola indlela akuthola umhlabathi lovunzile aliphile babe libe nemandla Nje umuntu uthi uyalali Jesus.
kulalelwa lesikhathi kuba nzima but udzinga kulalelwa. Hallelujah. Praise the Lord. NoNkulunkulu mhlobo tami lo lesimkhonzako wena sithembiso uthi niyawucela noma ngabe yini ezidonga icela egameni lami nitoyendela yona. Hallelujah. Akasho ukuthi ngicela lokuthide nginendele kona but uthi doctor noma ngabe yini egameni lami nitawendelwa. Athi kokotani nitawuvulelwa. Hallelujah. Athi cela uzawuphiwa. Hallelujah. Bathi kuvumele mfundisi namhla lo nkulunkulu lona lesathi sitawucela noma ngabe yini sibese sesendelwa yona. Lo nkulunkulu lathi cela utawuphiwa. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu lo ngathi phikise evini lakhe but ngicela mfundisi namhla ungivumele ukuthi ngitofeta uNkulunkulu leka naye cha kube ngitofeta uNkulunkulu leka naye no tuweticelo tethu. Hallelujah. Praise the Lord. Sesikhulume kakhulu ngoNkulunkulu losidinako sithembiso sakhe. Sikhulume kakhulu ngoNkulunkulu lekendako sithembiso athi kawucela noma ngabe yini ubethe sewuyendelwa yona. But namhla kusengifika tovuma ngitofeta uNkulunkulu leka naye cha kumbe uNkulunkulu lo naye no tuwesicelo losuka usicela. Hallelujah. Praise the Lord. Inzobe sithatha hlobo tami la ku 2 Samuel la 2 Samuel lapho kusabela funze khona sithola lathi hlobo tami uma sikanza i-background yalendzaba sithola la David inkosi sokugotshiwe ukuthi abe inkosi kaIsrayeli nasekabekiwe David ukuthi abe inkosi kuba khona timbi letiba khona ayaphuma amasotsha emini basotsha nakahamba kukhona indvodza lethiwa nguUriya beyingcenye naye laba abayempini. Hallelujah. Yahanja kiwe empini kuyasuka David njengenkosi lenyele emalanga basempini boUriya uyakhuphuka uyabalcony nakathi uhleli ubona umfowethu kaUriya uyageza uyasuka David utshela amasotsha akhe uthi ngilandzeleni yena nimlethe la. Hallelujah. Babethe amasotsha zamakhaza uthi lona nkosi mfowethu kaUriya uthi mina ngiyinkosi ngikhiphe instruction uthi ngithi ngilandzeleni yena. Hallelujah. Bayamlanza mfowethu kaUriya bamletha kuye uyasuka David ulala naye. Hallelujah. Nakalala naye kuba uyakhuleka nomake nasekabona David uthi sekunenkinga uthi uRiya kalanzwe empini. Hallelujah. Uthi akalanzwe empini nakabuya uRiya uthi David akahamba ekhaya. uRiya shotha emagama befuna ekhaya la nenkosikazi wakhe kutoboneka ngathi umfana wakhe. Hallelujah. Ngoba inkosi bese ibalekela ihlazo. Praise the Lord. But uNkulunkulu lolalelwako noma ngabe uthi nemizamo yakho umhlabele ukuthi imizamo iyawuphela uma ufika kuye ngemagama lofika eJerusalem imizamo iyaphela. Hallelujah. iJerusalem neligama limele indzawo yekuthula ngemagama once wafika uNkulunkulu wethula imizamo iyaphela. Praise the Lord. Yahamba ngathi hlobo tami sesiya lapho utsabela funze khona kukhanga indvodza leNatani ithunyiwe uNkulunkulu ikhanga mfundisi ngemfanekiso ithi Nkosi nayi indzaba lengifuna kuyibeka phambi kwakho ngifuna kubona ukuthi uthi ngayo. Uyafika Natani yamchazela uthi uma kunemuntu Nkosi la emphakathini wakho anentumbi yemfuyo kumbe anentumbi yetivumbe tinkomo sekuyatholakala uhalela yabo yalona yinye uyayithatha umuntu ofuneka kwendele njani. David kuvukalaka uthi umuntu onjani ufanele ukubulawa. Hallelujah. Ngoba sivamile sibazalwane ukuthi letinye tinto sithathe phansi sethatha ama-decision kanti lento enkonzane nathi. Hallelujah. Praise the Lord. Uthatha situko speed David nge-anger uthi umuntu onjani ukuphi nabakhona kabuyela abulawe. Amen. Ithi indvodza yaNkulunkulu phela nguwe kahle kahle lo muntu wenkosi. Hallelujah. Ithi nguwe lo muntu wenkosi. Hallelujah. David yamdlaleni nasamtshela Natani uthi nguwe ngoba wena uthethe mfowethu kaUriya. Hallelujah. Wena uyinkosi lemakhosi amaningi lo muntu lo nguwe. Wena David ekuphutha walibona ngoba wathi sola bathi uNkulunkulu lona cha uma sekashilo ukuthi cha akasajiki futhi nakashilo ukuthi yebo noma labanye abantu bangathi no but nasekukhulume yena athi yebo akekho umuntu ongathi cha.
Nasekuvulela akekho longavala. Nasekuvalela akekho longavula. Hallelujah. Siyahamba hlobotami Davide uyalibona iphutha lakhe. Nathani mfundisi utenemlayeto kuthi lo mntwana lo Davide angeke aphile. Utofa. Ngenxa yesendo sakho. Davide uthi mina nyamathi uNkulunkulu ukuthi ungazila ukhale kuye uyaphendvula imithandazo. Davide uthi ngiyathi uthi la ushaya dry fasting uNkulunkulu ophendvula imithandazo. Davide uthi la uthi la phansi uthi gicita lo uNkulunkulu uyaphendvula. Kanti uNkulunkulu besashila ukuthi cha. Amen. Famile uNkulunkulu usho ukuthi cha. Kule mithandazo emisithandazayo lengahambisani nensando yakhe. Hallelujah. Praise the Lord. Kunemhlabelelo abamhlabelelako lokhu kajala khona lakithi. But lo mhlabelelo mina mfundisi hayi kabi nako analyze uNkulunkulu akangeni kuwo ngoba uNkulunkulu asethe cha. Akafana nebantu. Hallelujah. Davide wathi gicita wena konke but akuzange uNkulunkulu atshintshe ingcondo. Ngoba besashilo. Kuthi lo mfana utofa nekufa. Wazila Davide wena konke athandaza ukuthi inkosi ukuthi umntwana aphile but ngoba besamshayile ngesifo umfana akuzange kwenteka lo Davide lekathandazela. Hallelujah. Bekathandaza kahle ngenteka make mfundisi athi ngiyacela inkosi ukuthi umntwana uphilise mfana sijeziso sibuyekile ngoba umfana kathi lutho nkosi but ngoba uNkulunkulu besabekile ipunishment ashilo ukuthi no akuzange kwenteka lo. Kule mithandazo lesithandazako lengamfaki uNkulunkulu uqala umthandazo ngasuthandaza hlobo tami awubuke ukuthi khona nami mina kulo mthandazo uma ngekho uNkulunkulu uvela athi cha kulo mthandazo. Baba ngiyabona ngoba ngeke Nkosi yababusisa sikhonza kanye Nkosi senda konke lokufanele esontweni but Nkosi nesona ngiphendvuleki athi cha athi juda lo mthandazo ayisikahle. Makela Nkosi ungena ngoba ufuna ukucela ngimucele kahle. Wena ucela ngoba makela Nkosi umbona sonalokho. Mina uNkulunkulu walinza, uNkulunkulu wayebo, uNkulunkulu watha. Hallelujah. Makela Nkosi unginete ngoba bese kufika isikhathi sakhe sayebo. Hayi ukuthi angakuva ngoba mina uNkulunkulu ngimnika dala indlebe temuntu. Lokhu khuluma ukufuna kuve abe nemehlo nengcondo yakamoya. Buke ave alalele acabanga ukuthi njengoba ngithandazile kusekaneneki uthini uNkulunkulu ngenteka uste wait wena uthi sinqumo sakho uthi hayi ngimuve wathi cha sokubuyela kuye uyomfaka ecourt. Nkosi ngibona makela Nkosi umentele nesola ungindeli njani Nkosi kanti akasho ukuthi cha bekaselinza but uNkulunkulu akasakuphendvuli la kulolinza asalathi cha ngoba lo mthandazo wakho awumfaki uNkulunkulu esikhundleni sakho ufake makela Nkosi. uNkulunkulu esimkhonza ngohlobo tami uNkulunkulu onaye cha. That is why mina ngifaka inhlitiyo sebethe umuntu kumniketa kumbe kumvuza ngokwenhlitiyo yakhe. Kunjani umthandazo usuthandaza? Davide wathandaza but uNkulunkulu besethe cha ngoba uNkulunkulu wethu nako kusho ukuthi cha. Simithu wenzaba futhi la afunze khona futhi Bhutsabelo encwadzini yaGenesis la uNkulunkulu wenda sithembiso khona ku chapter 12 athi Abraham phuma eveni lakho sesihlobeni takho ngidakubusisa wesivele esikhulu. Abraham ubona iminyaka iyahamba ubona sola kwendeka lutho empilweni yakhe uyathatha sinqumo ngale mfowethu wakhe Sara bathatha i-shortcut kuba khona Ishmael. Lafunze khona Bhutsabelo Abraham sowutshela uNkulunkulu uyacela ukuthi Nkosi ngicela ukuthi Ishmael umbusise ume nabesivele esikhulu ukhuluma konke uNkulunkulu wakhuluma. Hallelujah. But uNkulunkulu wethu siyamthola funze khona athi cha. Funza futhi Bhutsabelo Genesis chapter 17. Genesis chapter 17 verse 18 to 20.
Genesis 17 verse 18 to 20. Abrahama waphumisela wathi kuNkulunkulu kube manje Ishmayeli abengemukeleka kuwe kepha uNkulunkulu wathi cha Sara umkakho otakudalela idvodzana uyethe libito uthi ngoIsaka ngidawumisa sivumane sami naye ngentando yakhe kuze kube sivumelane saphakathi Buyela lapha cha futhi. kepha uNkulunkulu wathi cha. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu wethu nawe uyafakazela ukuthi unaye no. Hallelujah. uNkulunkulu uthi kaAbraham phuma eveni lakho ngitakubusisa naso sonke isizukulwane sakhe inzalo yakho ngitayibusisa ngidawena ube sivele esikhulu. But Abraham uthatha shortcut ihlobo tami nathatha shortcut bayavumelana samlana Hagari kanti kwesicelo laNkulunkulu Hagari bekangekho Ishmael bekangekho kule ndzaba yaNkulunkulu. Hallelujah. But kuyatholakala lana Abraham sonqusa uNkulunkulu kuthi akasale ngoba senawo umntwana khona ngamanye amagama Abraham sofuna kuchanela uNkulunkulu but sithola uNkulunkulu uthi Abraham lokho lokukhuluma ngiyakuva but ngithi cha akuke ehlelweni lami lo. Hallelujah. Ihlelo lakho lela kukehleleni lwami lami ihlelo bengithi wena uyaphuma nomndeni wakho ngamanye amagama Sara lo mngakho ngilangibeke khona esibeleni sakhe la ngibeke khona sive sami lengenda sivumelane sami ngaso ngamanye amagama Isaka lo totala ngisara ngoba mina uNkulunkulu angibuka iminyaka yomuntu angibuka ukuthi inyama abantu bodokotela bathi sayibonile ngokwelindlela bodokotela ukuthi inyama lomuntu sayibonile so above this age angeke asaba nemntwana but mina uNkulunkulu besithembisweni sami simthola ukuthi uNkulunkulu cha akukhetheleni lwami leko Abraham. Hallelujah. Mina sivumelane sami nasendanga Sara ukuthi lokho phuma kwenzalo saSara ngiko lokuyobusisa ngiko lokuyophumelelisa ngiko lokuveta sive sami lesikhulu. Mara kuloko lokutshela bona ngithi cha mara ngoba lapha chapter 12 ngena sivumelwano ngathi konke lokuphuma ekhalweni lakho ngitokubusisa mina uNkulunkulu ongaphikisi livlami ngitombusisa naye. Amen. Mara sivumelane akekho kuso utoba nesivele esikhulu ngoba ngenda sithembiso ukuthi konke lokuphuma ekhalweni lakho ngiyokubusisa mara kusivumelana ngekho. Amen. Cha ekumbusiseni kwami ngithi cha akekho kusivumelwano mara yena kusiseke njengoba phuma la ku utobusiseke utoba sivele esikhulu but akekho kulehlelo lami uNkulunkulu nawo ukuthi cha ihlobo tami kulethi yetilo noma ngabe sibona ngathi ba shortcut sesina kumchanela senendlela yethu but yena unawo ukuthi cha asho ukuthi no. So imithandazo lesithandazako kufuna sicheke ukuthi uNkulunkulu ukhona na kuyo. Amen. Asitele business uNkulunkulu ngoba sibona sibalule business itele ngoba kunesidingo. Hallelujah. Praise the Lord. Awutele ukuthi uNkulunkulu mflethu wala ukuthi ibe naloku ngoba ubona sibani but kutele ngoba kunesidingo. Ngoba utobona ngathi uNkulunkulu akaphendvuli. Kanti uNkulunkulu into uyayibuka ukuthi imotive yayo yini. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Athi Paulo nekabhala lapha encwadini yabaseKorinte la kufunze khona futhi manje mfundisi athi uNkulunkulu sola kuveta ukuthi uNkulunkulu wethu naye lo. Athi Paulo ngithandazile kwaze kwaba kathathu linyeva solo liyangihlaba solo ngiyathandaza kwaze kwaba kathathu but impendulo sola ngitholi kwente njani na ungayitholi impendulo uphinza uba nayo ukuthi lokho kumele ukuthi athobe lokho kumele ukuthi abuye kahle ebantwini ngoba uma uNkulunkulu ngamphendula uyasho ukuthi ngeke ngiphakame ngenxa yeligqoko lenalo. Hallelujah. Praise the Lord. But akube nendo la kuwe lento kuphushela kakhulu uNkulunkulu hayi ukuthi uyafuna ukuphendula but nayi la kuwe ikwenda nethuba lekuthandaza ikwenda nethuba lekudumisa yena ikwenda nethuba lekufuna amehlo akhe hayi ukuthi yamhlula but uthi cha lesimo ngiyasekela lesingamakubo ngoba once ngasilungisa lo muntu lo utakhohle lo muntu lo utawuphakamela labanye abantu lo muntu lo utawulimata labanye abantu so akahlale nalento la kuye. Hallelujah. Kuze into khona kumletha kimi
athi mfundisi Mpongose into lengiletha kakhulu ebantwini ukuthi ngibiye kahle ebantwini ukuthi angikwazi ukubhala igama lami mara bangibite England ngoshumayela khona senze ngihambela nemfana leceleni ukuthi nabathe Professor Mpongose how great man of God lo yamhlebela ukuthi bathe umkhulu hallelujah ngoba ke value that yes lo umlethe ebantwini ukuthi noma ngabe ahamba umhlaba wonke mara lo ukuthi igama lakhe isikole lakakava wona umnyango wesikolo ukuthi lokho kumletha phasi uNkulunkulu umthobisa ngalokho haleluya kunethinto kuthobotami lesithi thandazelako sithi bona ngasatendeki hayi kusatendeki ngentela uNkulunkulu ubeka ku wait ngentela uNkulunkulu stand low for now because of my resist ngabonako ukuthi lento ingakulimata ingalimata nalabanye abantu labanye bethu manje siyashisa phakathi ukuthi inkosi ungangena lokhu ngiyoma ngiyofakaza ngene uNkulunkulu uyibambile ndaka kwendeni yona ngoba uyabona ukuthi ngene umonge mala phambili uthi utofakaza ngalento asakwendele yona libandlameni intela lingabuthi nesithuku sandiyeke libuye sathi into ngakho inayo mara wait kuze kulungile ukufakaza lokho la emfitweni ngale ndlela ukuhlela ngakhona ukuthi ngoba uNkulunkulu ngathi ngiyavula athi uNkulunkulu wait hayi ukuthi no uthi wait amen linza kuze kulungile lesithiyo ngale ndondo ukuthi sesi ngisabo suma kushalo befakazi batongivakade athi njengoba batokuvakade ngubeka ngalabalinza yona impendulo bese ikhona mara lento ufuna ukuvakade awufuna ukuphamisa ngalokufakaza haleluya athi noma kulabalinzako kona impendulo nayo bese ikhona mara lento ngoba ufuna batokuvakade so i-attitude yethu towards kuNkulunkulu esikhathini lesinengi asifakeni yena kunokuthi sifake abantu kumbe sifake tini letitohamba tilimata labanye abantu but asifake uNkulunkulu tuwathi ticelo tethu amen haleluya amen sekuthatha phasi siyaJakobe chapter 4 verse 2 and 3 Jacob James 4 chapter 4 verse 3 2 and 3 verse 2 to verse 3 Jacob chapter 4 verse 3 Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi nicelela ukuthi nikucithe etinkhani kwetenu anikethembeki ninjengetiphini anathi yini ukuthi kuthandzana nelive kubutha uNkulunkulu amen uthi uNkulunkulu la Jacob sicela kabi hallelujah amen praise the Lord amen ngamagama uNkulunkulu uyayiva imithandazo yethu but the problem sicela kabi that is why athi no lokunye ngoba kucela kwethu sicela kabi hayi ukuthi lemithandazo akayiva hayi ukuthi impendvula kanato but the problem sicela kabi hallelujah amen athi lomnye uNkulunkulu salokuphendvula shayihlabekisa ngami uNkulunkulu aseNkulunkulu ehlabekisa hallelujah praise the Lord akuseNkulunkulu shayihlabekisa ngemuntu uNkulunkulu akenathinda nelemuntu hayi ukuthi umenela ngoba shayihlabekisa but ngoba ufuna kuveta ukhulu bakhe nemandla akhe noludumo lwakhe hallelujah praise the Lord manje akuseNkulunkulu ehlabekisa manje thina sicela ngehlabekisa uthi ngiyacela Nkosi ngifuna ukuhlabekisa bhutisabelo ngiyacela Nkosi ngifuna bakubona ukuthi nami ngiyangiphendvula sicelo lesibi leso ucele kabi Nkosi ngiyacela ngoba ngifuna ukubonakala amandla akho haleluya uveta ufuna ukucela ngoba ufuna ukubonakala amandla akhe ufuna ukubonakala ebukhulu bakhe ufuna ukubonakala ukuthi uNkulunkulu ophendvulako noma ngabe soletha ubufakazi uletha ubufakazi ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lophendvulako uNkulunkulu longathi phikisi uNkulunkulu lovako uveta yena amen hawuveti bani iproblem yethu thina sifuna ukufaka abantu emthandazweni wethu
umfaka njani umuntu ngoba ucela kuNkulunkulu umfaka njani uNkulunkulu wathi wafaka umuntu esikhundleni sakhe uyasuka ame athi no lungisa umthandazo haleluya wakhala hana mfundisi acela mfana haleluya bathi uNkulunkulu wabuka ukuthi lo muntu lo ngomthandazo wakhe bekakaqali hana kuyeshilo lithi iBhayibheli bahlala bakhuphuka njalo baya eshilo but isikhathi fika isikhathi sekukhona umpriest esontweni ngoko physically but spiritual sekangekho ngilahana tshintsha khona umthandazo wathi hana Nkosi ngiphe mfana waba specific kwemfana ngitamletha kuwe wathi uNkulunkulu good sekuthi yes ngoba uyabona ukuthi nesidingo sempriest ethempeleni lami haleluya leyo iminyaka noma iBhayibheli lingavethi ukuthi hana bekacela njani but sesedabangela mfundisi ukuthi ngoba kuthiwa kuphela bekamkhulu kanjalo kungenteka bekacela ukuthi Nkosi saka ungenteka kade ngaphenina ukuthi uyangikhukuluta athi uNkulunkulu no ucela umntwana ngoba phenina ngikhukuluta kanti ngabe ngokucelela kahle kanti lelanga santshintsha neattitude nengcondo athi Nkosi ngiphe umfana ngitamthatha ngimlethe ethempeleni lakho wathi uNkulunkulu yes right mina nawe siyahambisana amen ngoba sewuyasibona sithini setawuvula sibeletho haleluya kuyathi vala tino uNkulunkulu hayi ukuthi tivala ngoba wena wrong hayi ukuthi tivala ngoba wena wonile but tivala ngoba ubuye attitude ukuthi mangativula nyalo letino lo muntu lo utahamba limali enkosini utahamba lo muntu alimatela abanye abantu utahamba lo muntu aphakamele abantu that is why linyeva ngiyalekela but umusa wami ukwanele Pawula noma linyeva likhona litokwenda uthobe litokwenda ubadi bantu utobenda ubahloniphe bantu hana wamnikela mfana attitude engcondo besentshintshile uNkulunkulu wethu nawo ukuthi no kube umthandazo wethu so namhla sihlobo sami asesibuke ukuthi sithandaza njani asesibuke ukuthi umthandazo wethu uNkulunkulu ungakanani kulabagama lesiwathandazako sesibuke ukuthi abantu esibafakayo bangakanani sesibuke ukuthi bagama lesibafakayo lakamfaka uNkulunkulu angakanani but emthandazweni wethu asithandazeni kakhulu sifake uNkulunkulu uthi ngiyacela bangicela kabi kwende njani iattitude yena uNkulunkulu athi no David akakuthi Nkosi athi njoba inkosi nibekiwe uNkulunkulu ngagcotsha noma ngabe into yenda nanto phela kuyinto kuphendvuka kanti uNkulunkulu akakusikhundla semuntu uNkulunkulu lo sabela ngelivi lakhe amen how is our attitude towards prayer amen babe ngiyete ekseni emthandazweni ngo6 babe nangesonto ekseni ngifika ngo4 babe ntommusa babe ngikwenda konke indzaba Nkosi ungiphendula indzaba boma ngesibhanso baphendulile Nkosi siyabeva bayafakaza mina Nkosi ungoneleni lesikhathi ufaka mangesibani haleluya uNkulunkulu yasuka athi no the attitude of prayer ukuthi nesengiboshiwe umuntu utshela mina ukuthi yena kudotonga inkonzo sekufuna ngikumbusise because of that mina ngibusisa ngoba ngihlola imfitiyo sengisemuntu ngumniketa umvuza ngenhliziyo yakho uthi njani haleluya amen lapha emsebenzini mfundisi bephuma post manje masenior post kunalona lobeka etha kule post asa etha uthi nethi ngithola nje ntangiva kahle nethi ngithola nje 1 April ntangiva kahle ndombona ukuthi ngiIron Fist he is a former captain wahamba wabuya nyalo so uthi lesandla lelo ngibambe ngaso kucala njengoba sengibuyile nyalo ntangiva kahle wahamba mfundisi wa interview mfeta uNkulunkulu wa no wahamba interview ngoba nemaruma futhi hayi mapost bawatholile ngoba incwadi from head office yathi mapost yawafreezisa ngathi naloko akahamba ngakahle batophinza abantu ba interview ngoba njalo vele wa interviewer 2 weeks back
kuba bonke kufaka naye phakathi labe bayi-interview bangasababithi bangasabithi namunye bathatha umuntu bese ngakacabanga ukuthi angahlanganyela emalanga abithe ku-interview mulona nezidanthelezi mfundisi service bathi wena sotoheda soto bankapteni lo muntu ovakahla abazange bambitha for a second chance. Hallelujah. Mara once bakuethisa kusuka kunema opportunity ukuthi ngoba ulibambile le post ene babona usigoyela kahle lo msebenzi uyi first preference but ngoba ntangifa kahle uNkulunkulu wathi no. Bekunikile ngeNkulunkulu mara lethi ngofuna bakuve kahle sengithi no. Noma sebabida labanye ukuthi uyathi for second time wena vele nakathi uyakhwira mfundisi bathi phela wena ubenyana bekole liphutha vele secela bakufaka sazi bekufaka njani ngoba ku less than 10 years service kulokubuya kwakho nyana angasathi bekufaka njani hamba kulabe babone le mafavor vele ku-actisa la kubona lokho bekurong ngoba kunebala abana more than 20 years lebeyothola lapha e-office uNkulunkulu shebotami kungenteka bebamethisa ukuthi banethe opportunity ukuthi ngoba une experience previous experience bekana 34 years previous asebenza ngabantu becasha kwabancane so that is what you need to lebuya manje ngizama kunatha fazi shebotami ukuthi uNkulunkulu attitude yena mthathi no 34 years previous service ubuyile nyalo babuka le service yakhe yaqala bafuna umuntu ethisa angakhona futhi uphinza alide but ngoba mfuna umkhomba ntangivakala uNkulunkulu wafala so asichekeni umthandazo wethu ukuthi nasithandaza kuNkulunkulu wasezulwini sithandaza njani ngoba uNkulunkulu unawo ukuthi no unawo ukuthi no ngithi magama lesiwakhuluma ngendlela sibehave ngayo nasiyakuye David bathi just tigicita zilakudla uNkulunkulu utotshintsha indolo kanti behavior yakhe ayizange abakade basekuqalena inkosi kuthi athumele amasotsha empini and then misconduct zange wamtshintsha uNkulunkulu wathi ngiyakuva umntwana ntawuphila wathi ngishaya isifo lesikhulu lo mntwana uyahamba emhlabeni noma ungendanga. How is our prayer when we approach God? Baba lento thena nokunika njani yakho babe ayicabangeli laba emadoda abaqashela abantu bo anti mina ngiyawasha ngiyathina ngenda konke inkosi ungiphendoza lenjani sicela ngizombe indoda babe lo mfati ungiphela unjani laba emafati benaloko naloko yena ngenti lutho. What kind of prayer is that? Uma besinda baba sebabona besontweni mina babanginika sicakwa kwente njani inkosi wanginika sicakwa inkosi ngomphanisha na ile mithandazo mithandazo from Kutuma Court I took a case uyakuthobisa ngokuthi umthandazo wakho i-attitude le-character lomthandazo uyaphetha kanti ngabe uthandazela wona ukuthi inkosi ngicela ukuthi umsinde nje ukusitela abanye bobabe inkosi ngicela umsinde mkami nje ukusitela abanye bomake nguwe inkosi onemandla wadalwa nguwe mina nginawo amandla ngofaka uNkulunkulu ekhotho nomthandazo Beleta na Thuma Bill khamba thiphethe Thuma case akhulume kusuku bonke la endlini lungisa wena uNkulunkulu ngoba umthandazo awusikahle uthi niyacela mara ngicela kabi ngicela kabi bona ucela siyacela mara sicela kabi so asilungiseni attitude yethu ecela umthandazo wakho ungafaka abantu ucela uNkulunkulu khuluma naNkulunkulu ungajeni uNkulunkulu ukuthi sonkubusisile batangibona kahle batangidabakhomba inkosi ukuthi wena ngihamba nawe hathi uNkulunkulu ha ufuna bakhomba kana ucela ukuthi lesizini
Sengiyavala. Uta waiting list. Yeah. Kuze kulungele ingcondo nale attitude. Ngala waiting list. Hallelujah. uNkulunkulu angeke umdrebule isihlobo sami. Angeke umdrebule njengalomunye babe. Kuthiwa umzekeliso bethiwe ilaka lakhe lekufa. Bathi wenda sitshulu wenda kahle ingilozi ifikile ethi namhla basilokutshela uDofa. Wenda sitshulu wayinika ingilozi yada nafika sahleli wangaba wonke lamagama lakhe ligama belisetulu. Walikhipha etulu. Wakulifaka phansi lesegcinile walifaka etulu. Yathi ingilozi imfundisi ngale ndlela sitshulu besimlanzi ngakhona. Sengicala phasi yalo ngetulu. Nyalo sengilanza lo phasi. Kodwa mase ngicala number 1 mara yathi ya 57. Yena sothi ufake 57. So uNkulunkulu angeke simprapa ngeke simdrebule. Hallelujah. Naka say no. Naka say yes. Naka say wait. But asilungiseni attitude yethu kumthandazo. Amen. Yena kufa. Uyeva. Uma ukhona kufa maIsrael eGibhithe. Wathi sengehlile Mose ngavile. Nabithi uyeva make mfundisi. Mara silungiseni indlela yethu approacha yena. I-approach ngilebalulekile. How do we approach him? Then when that cannot no, when we wait instead of yes. Babe boss bangathana nabo kusebenza. Sebana lo kunalo kumile Nkosi sola kwente ngilutho, ungile mdeni babe kufanele ubonele ngalana Nkosi dinkinga. Utshela uNkulunkulu lokho wena. Nakucela uNkulunkulu ukuthi wena dicelele kahle, ungafaki abantu. Khuluma naye. Israel uthi wakufa khala kwawo wehla. Ngoba yakhe indlela ayikavala. Ayikafinyetha uthi never tikhaloteti. But the problem ngile ndlela i-approach lesiya ngayo kuye. Ime lathi wait linzani. Kumbe cha. Lokhu utanilimata. Lokhu utanilimata lo. Linzani kancane kuze kufike isikhathi esira. Ngena nana abamnika emntwana ngabe ngene asathi lutho ngahana ngene abasathi lutho ngaSamuel bathi uNkulunkulu wavala sibeletho bahlala baya eshilo iminyaka leminyaka solo kungendeki lutho kungendeka nami nawe isihlobo sami solo siyeta la minyaka leminyaka sibona ngathi uNkulunkulu akaphendvuli kanti approach ne attitude yethu towards our prayer kuye kufuna silungise yona kuze uNkulunkulu uphendula. Bathi anawayichinja ingondo yakhe mfundisi wathi Nkosi na ungipha mfana ngitamthatha ngimlethe ethempeleni lakho bekunesizimo ngoba isizimo sifazo la ukuthi webhala iphimbo umfana wagijima wakiedi kuthi nasi isizimo sesiyavela wathi hayi biyele emuva mfana kakubithi waphinza wabidwa biyela wathi ngagcina na ubidwa ukuthi yebo Nkosi ngoba Samuel bekagcina inkosi so nahana wakubonda izwathi bisele ethempeleni nasekamtholile ngoba indondo bese iguguliwe ukuthi angisendele ukuthi ngangivakade ngangibona but isendela ukuthi uNkulunkulu lokunike kodwa kubisele kuwe ngoba kwathiwa nguwe lotho khona ukusustaina. How is our attitude? Labanye bethu singase simkwatela uNkulunkulu kuthi unema individual akawaphendvulako kunema individual akangawaphendvuli kanti uNkulunkulu ngathi mina indlebe yami ayikafinyetwa kuthi ngeva tikhaloteni ticela amen celani nitawuphiwa problem sicela kabi that is why singaphendvuli. Babe bantwana bami kusesikoleni esidurako lebathi Nkosi siyafundisa abantwana ngumntwana ofeyilile babe sengibhadale babe imali etingaka Nkosi ngiyacela ukuthi babe salungivela nami laba babe bafunze eGuduza bashaya emaleniso kanti mina Nkosi kwente njani kusho wena njalo lo mntwana umphiwe uNkulunkulu Nkosi nangumntwana ngicela ukuthi umside la ahluleka khona nguwe Nkosi lothi ubanika amandla labaphelelwa amandla nguwe Nkosi lothi ubanika inhlakanipho labo
phelela inhlakanipho. Haleluya. Nguwe Nkosi lokuthi konke lokuhle kuvela kuwe. Ngiyamnikela kuwe Nkosi. But our attitude, meleni sibona ukuthi uNkulunkulu akaphenduli. uNkulunkulu uyaphendula hlokotama. Asilungiseni ingqondo asho njalo uMpostoli Paul uncwadi nabaseRoma athi ingqondo ayiguqulwe. Ayiguquli ingqondo. Ngoba inkinga shothi kuphi isengqondweni. Lo nkulumo ngayimfundisa nalo ngeKennel. Uthe Kennel akalandzele into yami le, lo Kennel naye uyahlupha. Lokuthi nje uyavuruvaya. Ngisena ngibuye nje umlolo phethe mina. Uhlupha ngalendlela ukuthi uzahluthuka washaya ulincolleague ngempama. Nangibuye bamsuspendile. Kanti bekathi abakhulu bathi hayi sitabakhomba. Abanginikele into yakho sitabalungisa, sitawulungisa. Buka lo mfundisi bamsuspendile ushaya umuntu ngempama. Lona bakambitanga for a second opportunity to interview. So uNkulunkulu uyabuka hlokotama ukuthi how is our attitude? Lokho uNkulunkulu uyavula iminyaka amnike konke lebekadzinga. Abuke uNkulunkulu sasokufundisa uwenda njani. uNkulunkulu akasangeni kuko konke somkhiphile. Athi la ngivale khona kude lo nemandla ekuvula. La ngivule khona kude lo nemandla ekuvala. Amen. Kuvaleke. Kuvaleke nako kuvaleka ngci. Ubethi ukokotanga la kuvalekile, ukokotanga la kuvalekile. Uthi kude usikwende njani? Uphela uthi hayi Nkosi into understand uthathele kwegcina bathi babezi bangala uyavula. Lo bese kusele. Uthi uyabona bani uyovula. Kuvalisiseke lokugcina. Niyacela mara nicela kabi. Mina uNkulunkulu ngiyasho ukuthi no. Emthandazweni. Ngoba ngihlola inhlitiyo egameni likaJesu. Amen.